Ni upornost, ni brojna obraćanja nadležnima nisu pomogli Borivoju Ugrinoviću, novinaru i uredniku RTS-a i televizije Puls Šilovo, da povratak u Gnjilane učini održivim. Već 4. godinu žive u iznajmljenoj kući, plaćajući mesečnu stanarinu od 100 evra. Prošle godine stavljeni su na opštinsku listu povratnika, a ubrzo je odluka verifikovana na bordu direktora u Prištini. Obećana im je izgradnja povratničke kućice od 45 kvadrata uz uslov da kupe građevinski plac. I taj uslov sam ispunio i evo mi se sada nalazimo na građevinskom placu koje je moje vlasništvo i koje se nalazi u selu Šilovu. Zbog čega opštinski službenik za povratak Vesko Savić ne želi da ozbiljnije pristupi rješavanju mog problema i mog povratničkog statusa, ostaje otvoreno pitanje ne samo za njega, nego i za mnoge druge predstavnike kosovskih institucija. Kriterijum je ispoštovan do maksimuma, sva saznanja koja smo imali mi smo primenili, svi oni koji nisu ispunjavali kriterijume mi nismo stavili na razmatranje. Znači, pored Žegrana, 11 porodica iz Žegre koji su interno raseljeni na teritoriji opštine Gnjilane, 12 i 13 su bili Radica Micanović i Borivoj Ugrinović. Ugrinovići su ubeđeni da postoji zakonsko utemeljenje da kosovska vlada pomogne i njihovoj porodici, ali se iz nekih razloga njihov povratak ne sprovodi na očekivani način. Sve što je bilo do mene da se pripremi dokumentacija za ljude iz Žegre i za ostale ljude, mi smo to sa službom dostavili i odradili. Novac je ministarstvo obezbedilo i to je trebalo možda malo ranije da se kreni, da se već završi čitav taj proces. Novopostavljeni službenik za povratak Vesko Savić iz Šilova odbio je da o ovom problemu govori pred našim kamerama uz obrazloženje da ima važnih privatnih obaveza. Ono što me posebno tom prilikom dodatno zabolilo kao povratnika jeste okolnost koju vrlo često pominje službenik za povratak, da oni imaju prioritetnije slučajeve od mojih. Ja nemam takvu informaciju. Kao predsjednik opštine jesam i nadležan i obavezan u obavezi da to sprečavam ako neko nekoga hoće namjerno da skida, a da stavlja nekog drugog. Ono što je bezrazložno osporavano porodici Ugrinović, omogućeno je drugima. U Budrizi je započeta izgradnja povratničkih kuća i to na dodeljenim opštinskim parcelama. Dali smo zemljište i u Budriku, to je javno zemljište. Dali smo zemljište u srcu grada za romski komunitet, daćemo i dalje. Znači, opština je veoma spremna da taj program ide dalje. Supruga Tonka, po zanimanju vaspitač, trenutno je bez zaposlenja. Najmlađi sin Bogdan završio je predškolsku nastavu u ovdašnjoj seoskoj školi. Planirali su da tu upišu i njihovu srednju ćerku. Sva obećanja koje su nam dali iz kosovskih i srpskih institucija nisu ispunili. Bilo da se radi o mom zaposlenju, gradnji kuće ili bilo kakvoj vrsti pomoći. O svojim povratničkim problemima Ugrinovići su obavestili ministra u vladi Kosova Sašu Rašića, savjetnika premijera Kosova Srđana Sentića, gradonačelnika kosovske opštine Gnjilane Ćemelja Mustafu i Ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Pozitivnog odgovora za porodicu Ugrinović, međutim, još uvek nema. Prilog pripremljen uz podršku misije OEBS-a na Kosovu.